Robo-vlakovi. Krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi. Snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Robo-vlakovi. Pustolovina počinje! Provjera tračnica. Odlično. Sustav uključen i podignut. Konačno otvaramo međukontinentalnu željeznicu danas. Kako se osjećaš, Kej? Izvrsno. Možeš provjeriti razinu magnetske energije? Provjera magnetske energije je u tijeku. Ne pronalazim grešku. Provjera magnetske energije je izvršena. Sustav energije je normalan. Izvrsno. Sve je u dobrom stanju. Popravče, maglev kotači. Jako dobro, magnetni levitacijski kotači spremni. Sloju, obsidijanski napredni. U redu. Trostruki obsidijanski napredni sloj spreman. U brizgaču, matrica. U redu. Napitak za pojačanje matrice spreman. Vjerojatno svi spremno čekaju na trgu fontane. Krenimo. Ali, Kej... Vratit ću se uskoro, dobro? Ne brinite. Lansiraj. Lansiraj. Lansiraj! Idemo, idemo! Ah! Ha! Jej, Kej! Zdravo, Kej! Odrit ćemo te! Kej, možda da još jednom razmisliš o izgradnji željeznice. Alf, razgovarali smo o tome. Samo... Ovaj naš prvi pokušaj izgradnje željeznice na toliku udaljenost. Motor trga fontane će biti pod velikim pritiskom. To će zahtijevati puno energije. A znaš koliko je opasno ako potrošimo zalihu energije? Slušaj, Alf, zar se nismo dogovorili uključiti pomoćni generator s planinskog područja za dodatnu sigurnost? Taj pomoćni generator, odnosno generator za hitne slučajeve, je za situacije kada motor trga fontane prestane djelovati. Što ako se pomoćni generator pokvari od prekomjerne upotrebe? Razmisli o tome, Kej. Zato sam te zamolio da razradiš generator, Alf. Vjerujem ti. Kej,
Dobro društvo, vrijeme je da se vratim u planinsko područje i nadzirem pomoćni generator. Vjerujemo u tebe, Alf. Budi oprezan, Alf. Da. Jeffrey, stigao si. Kej, zar stvarno misliš da je sve ovo potrebno? O, Jeffrey, nemoj i ti. Slušaj, ako se tvoj motor pokvari, kontinent će biti u potpunom kaosu. Opet ista priča. Stvarno ne znam. Ne čini mi se ispravno da ti Duke pomaže u tome, Kej. Jeffrey, kako bi izvršio ovu misiju, treba ću Dukeovu pomoć. Duke je jedini vlak koji osim mene ima vrlo sofisticiran motor. U redu, društvo. Duke i ja započinjemo izgradnju međukontinentalne željeznice. Kada se vratimo, otvorit ćemo novu dionicu puta do drugog kontinenta. Još malo bliže. Bliže. Savršeno. Zaliha energije s planinskog područja stabilna. Hej, prijatelju moj, nadam se da si u pravu i ovaj put. U redu, Duke, spreman? Pojačivač matrice uključen. Zato si prešao 30% puta. Kako se držiš? Očekivano, izgradnja međukontinentalne željeznice nije laka. Moj trostruki sloj zaštite se jedva drži, Sally. Ali još uvijek smo dobro. Zasad ti ide odlično. Održavaj brzinu i pripremi se za sljedeći korak. U redu, magnetni levitacijski kotači spremni. Isključit ću prijenos. U redu, sretno! Okej, sve što sad možemo je samo čekati. Duke, jesi li dobro? Duke! Što? Duke! Duke! Gdje si? Što se događa, Sally? Nisam sigurna. Nešto nije u redu. Duke! Duke!
Duke! Ovdje se iskrcavaš, ali ne brini, dragi Kej. Pobrinut ću se da tvoj magnetni motor bude dobro upotrebljen. Duke, činiš veliku pogrešku. Ne bismo se trebali sad boriti. Imaju obzira prema vlakovima koji nas bodre na ovom zadatku. Ha! Ti beskorisni vlakovi ne mogu bez željeznice. Uskoro će biti pod mojom vlašću. Kako to misliš? Prestani pričati i daj mi svoj motor! Ako želiš ovakvu igru, neću se lako predati. To volim čuti! Ajme meni, što je to? Delta Bor! Gotov si! Ovo je kraj tračnica, Kej. Nećeš ovo preživjeti. Pa, to ćemo još vidjeti. Uzaludno. Vidjet ćeš ti, Kej. Radije ću riskirati svoj život nego ti predati motor i drugi dovesti u opasnost. Zbogom. Ovo je vruće. Motor trga fontana se zagrijala. Temperatura vode raste. Ovo je bila odlična prilika da magnetni motor postane moj, ali još uvijek mogu prevariti one glupe vlakove i preuzeti kontrolu. A to, Delta! Moja energija je gotovo prazna. Moram se vratiti na tračnice. Duke? Produkcija hrvatske lokalizacije NET. Prijevod i tehnička obrada Studio NET Zagreb. Uloge: Nikola Dabac, Marko Movre, Sara Spinčić. Kada sam uplašen, ti ćeš biti uz mene, jer ti i ja sad zajedno, to je sve što trebam. Jučer sam bio sam i sasvim usamljen. Pruži mi ruku i dan će biti sjajan. Možeš poljubiti, ali kraja stići nećeš. Mozak veliki, male seli i beki. On popravlja sve, Alf je pravi mudras. Naš brbljavi patak i snažni moćni Viktor. Spasit ćemo vlako, svijet jurimo. Ostvaruju se moji snovi, jurimo. Ponekad nam od ruke ništa ne ide, ali udružene ruke nepobjedive su.